Dawagenda Madhakanata inggih ngelantur sane mangkin titiang nyaritaya ri sampune mokadide dalem waduring wong madeg agung iri kering jagat gel-gel Rawarasi saking jawi iok tipisan dok punika wenten sane rawuh Uya wenten tios mokadide sang maharsi saking jagat jawi idadang yang duwi jenra munguing pesingane sang maharsi sane rawuh dok punika wantah ide dang yang duwi jindra puya wenten tios dalam yang halus manis munguing sapeng rawuh ide dang yang duwi jindra kesangre taleran tuk ide dalam waduring wong Swastiastu Ratu Rasi inggih haratu sang prakayan pandita sane dahating mau tamu sane gumanti suciang titiang kadi mangkin dang yang duit jenera sapunika taleringian penyangrani sang Prabu Raris kecawis antuk ide dang yang duwi jindra Wayu wardin nama suwaku Mayurdi namo swaharatu aratu sang Prabu dumugi ratu setateng manguhang sang kebawas kasukertan jagat sang rasika turma lingi risampune punika Raris mokadiangan ide dang yang duwi jindra katuring ide malinggi jangkep katur wajib cokor
sang pandita Risampuni damalinggih wiyakiring bali pewedang raris kesangger tul maning kapaice wajik cokor